Ben Mayengani yinozola Mr Post ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla yi bifa Mr Post na le kaya ka yena hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla. Ben Mayengani u tlhelele ka Ngove laha a nga tshama a ya kona a fika a bifa Mr Post ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla. I vonaka eka video yo karhi a karhi ku va ku hi ku navela ka mina ni ta navela ku na swihlangi leswi ya swi nghena mara ni ta swi xeweta loko se ni huma ku swi tsaka na swona swi ta vona celebrity a swi tshama swi vona celebrity la tiko leri laha a hlamusela leswaku eka Ngove a ku se tshama ku kandziya selepe ene hi swi tiva kahle leswaku Mr Post u ti humela ka Ngove, Mr Post u huma eka Ngove. So u tlhelele kambe a fika a tsala na leswi landzelaka aka Ngove i home ground ya President Mayengani. So matsalwa lama ya vula leswaku eka Ngove i ndhawu ya yena i nga ri a hi ndhawu ya Mr Post, i nga ri Mr Post a nga tshami kona. Loko Mr Post a ri kaya eka Ngove a va n'wi tsutsumeli ku fana na loko sweswi Ben Mayengani a nghene eka Ngove. Mina ni vona onge reason i ku Mr Post u tshamela kwalaho i munhu wa kwalaho, so a va n'wi teki as a celeb, va n'wi teka as munhu un'wana na un'wana or as a buti or as makwenu or swo fana sweswiya as a tshama ka Ngove. Mara loko u nghena atikweni n'wana obvious va ta n'wi rilela, obvious va ta n'wi landzelela. So here's the video ya Ben Mayengani a ri ka Ngove a ground team. I kombela mi nga tluli ti-advertisement mi tshemi subscriber kwala. Okay, sharp.